abankro noa na de enu na afa enti se sebi yare bia ha onipa se daw so bia no onye obi onim dia obi onim haban enche nye boseme nye mi na boseme mi no enche haban akro na dise onye obi onimu otima bo se haban we say idase yebeko enokre me gidie ne me bibia ono e wa haban mu me bompa ekra na se se bi simple kra na bompa ne se nyame se on kire obi a onim di e wa haban mu because sankire ne ene ya se bia no be free sraba e free haban kro na mu tu be shi obi to se me a isa pompa enko na me ne do yare obeba bia obeche breast cancer for no na e che kakra but sema drobejuwa within 2-3 days bon se achase nane bon se ampo bebre ba no ampa afede enane HIV so no 1 month hepatitis B 1 month when yare a obenya 1 month straight be kwa check na free mojanim ahaduro ne de wo ho me mompa ye wo ho me nye sofo me dunsi na me yaduru kama ntimisi obi bia se me okumase kwada so udu so for la na wafro kwada so agrikika obesi wo women's training center ana Asakode rural bank ofro agrikika odo duru hono ma oso pa magana medasi ye wodifo ene ye wodifo odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na wakotie na num asem simape na wahunu se upe baabi pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kure hawo o hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se mewom ni se o yale na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wama wadiane adi kosi se wo obenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe baabi akompai body a ejape kurum ene ewose woko ene gi se mewom ni se bosumi bia o ye all 91 ti baabi a wo hye bia wetima prepare na wa baabi bosumi bia efia da to so mienu na wo ye no 1 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo sa wote na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko hwe ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum na nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa me de medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka wisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wuti na wo me wo ba ni nya gidie se Obama anase wankasa mu problem na be dey ebe sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo kasa asem no bra anyi achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de bra ahoto be dia ba bia wo be da dia wo betena aduane a wo bedie wo die wo ni hwekura me se wo de mbra anyi achinyi bomode abra na abeduru ha wo behu nyame ani monyam ene ne kese me number wo hwe makira kwa ade benyam ye 0243 356583 bra na abeduru ha wo behu nyame ani monyam ene ne kese amen. William Pempenso adure. Be kwa ko family de hye me bini se broni ahofedua no. No abesi trododo amatoa. Pia. Enima, na dey. Super 3 days in the malaria no ma go to me kase ko. Me ntwe kuda malaria kura no me ni bedi pa. Asew, me nda na ya brempon katachie. Me nim senya metenti no. Me ba no, me boa me ho. Mo asew aduro ni nie Dawood heba mesa aduro wi me yire dom sima
As a corner for one mama wedding. Dawood eba me cha dia ma me di hye ya kire se okwa obetima ahwe no so yie. Bra bema. Me de chew. Dawood eba me cha. Sahwini na do ni ni. Yankra toyi FD agiatu. Adi. Oi. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who dreaded there, you could debrail. Who's a dow complaining with Sissini Koowaa, Epe Ajiwakade, Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and no who jack a sepan and neck, you could debrail. William, a yama money mema, Edusa herbal mixture, any Edusa herbal capsules, and your Koowaa Sissiyari drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Roxnasi. Na men serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na me. Ah. Na Edusa ya wase se me blabo we. Sweetie, me come on mama adwa mo. Hey! What dance ye? Aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa jodi. What kaki? Yeah, Edusa tray. Obie timinumbi. I just a pin for. One woman for down for. Any the onions. I just want your mama chio near Mama Koowaa. Ed mobile casefidi so and I say television so I had a Koowaa and I say Kumawood TV and a Koowaa media bro yes so a Koowaa TV the two blend together yes from now to like 8:30 a.m. whatever my any tonight if we say stories making headlines in the world of showbiz. Yabwabwano, yebetu bi apito so ama won so ho de etwa de ncheche on social media no eso no wadaroma fa wo comments, wo opinions, wo bibia fa comment session ewo ho no yebekenkan e de ama on Facebook. Sanso e de WhatsApp line at screen so no so no what the WhatsApp messages e fa hwa e no so yebekenkan ne nyina e de ama. Yenka wo se aboafo bi adaroma e na abre biara Womo eso yasne emedi dwumedi ebrewo as the PSA enkoma CJ fashions kumasi amekoma a ojebre e hyamatade anopa bia but na this week dey man CJ I'm wearing me so forgive me for that yeah o se brain atade bia opese wo hye no obepam e dia ma na so be clothe ama wo hu aye fe wodu amekoma Sweet FM ne Ash FM junction ho e na ne billboard no esi opposite eye Odani Sports Lensrap and now Vanyo Pub and now Obe Hono. Number be 0268505021. Call him now. Na emwebia once open no. Ora kwamia samwa emfa emwa na onso utimi intimi enye de. Edusa Aba Center for that so aso yase den do mu kraye mu se twitwire wo mu nuro no omo ato apete adwaman so a eno so wonya bi na so no no ma ebebo if we say infections etitiwa oyoba na amonu munyam so ate we be ma so abo se emeja pade no ehonya akono ebasa na edi bibi ho enene nam asa oba ni muna asa umuna asa opeso so because ehonya akono adaroma no eye Edusa herbal capsules na enu akechina mo na ehonya akono trum fe na onfani agro style baby sanso ena oyo ba sebio pampan bone ya na efi ho ya na eba meka si fi ho you understand what I'm talking about also memene bi ehwa bi kakra wonso no memene bi a sebio ebe country ebe kuma bi na bura ho no ma na ehwo no achi are you trying to say sebio because so man kenya e de ofu a ekosimu na wonso wote na wo mene na sebe man te na o mene na ekosivio kama if you say ho anchi sa na say na I something which is that so memene bi na enwaka jinamo make am for drama say all licensed herbal shops pharmaceutical shops in ano when say ebeka Edusa no ni nyina bi afi no mo mesha no say so palatable to the extent say wonu bi arthritis na ha wo say koko say dem ebi to say nya ranket nkete a abodom pem e wo system no mo no ebetwene pie amo akoma etimi ato oyem kopebi na no mo omocha kwan e was swame Kumasi Marku go filling station one of the home. My main can say Marku Kumasi swame Marku go filling station and I obi home every sample. Doctor, I'm watching and I don't pay baby I will be
sanso ena odifo na yebo aja pekoma ogusu bo adwuma den odi obo ade nu bi na ne ha man ni do si ni tahine no eguso ebo adwuma enti odi hye bi a sebi mpadu asatum se na adwemo ka ne kakra okasa basa dress basa ne ye no wa wutimi won se ensisi so tabri no fa no kodan eye odifo na yebo aja pekom na onfa no bra ha man ensane ade na on so fanse mbo twitwidi fama no Mr. One numbers no etwagu fede o screen ase afa na one no etwetwe nkomo emwa biara ode beboa amo akoma etimi ato yem sanso na Dr. Dawood Dr. baby awo bia ye chawe na anope Dr. Buso ebo adwuma a ne cha kwan ewo sehwi asanwe ne so osese wontimi ma na kache a wodi a ne say ahomatrofo na etwagu no frɛ no na sɛ o frɛ na obema one ointment ne bi wodi besra uhututuo waposo na yewe yawo ochika se ne bujenje uba bia yewe ya no wodi Dawood herbal ointment now they fast right and one be very fine afi no wunya ne mesha no so bia malaria fever bia bodom pem e wo ni pedwe no e be clean afi ho if say malaria ho sunsanso ne be ni pedwe no a ne no na ya na why mre madam be say ako maye boho so nombi boho ni nyina ebichai onam na yo mre no ebijai waposo ye wo ya numbi ebema o circulation na ye adwuma obonse emu ebedwo fom sanso no mutu na wontimi didi a kuni say symptoms of malaria we need a lot of appetite numbi ebema wonum atekrojin obedidi 3 times a day ebebo amanipedua no so no etimi agina bra na efise nipedua fertilizer ene aduane nti wo kwa wo banyina wontimi ene dia nipedua ne ntimi nyinu blum anope manu medre bi ena manu muti kakra ena mama no ayedin ena bisi ha eto wo so numbi na ema wo appetite level no eshuto kosro na didi kama ene pedua no enyinu blum emfa ema sanso ena make am say oba mfichiko mai basbasa numbi sebe impedu asanti pa yen kete numbi bepa cha obofuno wa numbi o hwan hyehye awatesi so ni nyina symptoms of malaria just grab a bottle of Dawood herbal mixture na no and you're free to go. It will be so nice wapom bedi so ne yare wabeton kwanta apai na beso to ade nchichi fa na frɛ doctor na wone no entwetwe enkomo we no ene aboafo a wono etebru wo musika twitwidi ebeso yasene ano piara ema ora samdakus church stories ibu nkrata so ede mame na ne chese eje hips so bo na chidom ko be frank sorry ahomache a na wabi se chinchim camera no edo toye so se ne be yedi dwumede ebebrewo ochi no zo so me director ba kope no so director de gumasum se kan we sanso ena law any ogeso MCR sa sene be ya MCR ho no mo no ye technical ye bibia videos be ba bontene na chese aye clear ne ade no mo so no etimi aba na no pay ye beda wo mase na Bushman International so no ye beda wa se bia wo bia de bia me say TV no kakra kapa wo da bombe dem ho ama me ba yi wa ye to be say didi ma obidie no e ya na yininu yeti Bushman International meda wa se papa na Mr. Yebo anso bia papa ma feel me say won ka che ene mefrew if you say me say won ka che baby ebutu bia me cha papa Mr. Yebo e be jafa na say my baby na me mo akwa so akasa na de na ha dwenta Etite yeah okazi bi hono oyo mekale osini pa any pedua no na ho de na fertilizer ne because the pedua fertilizer ni aduane Dabi aduane ye den no ba ye see no ba ye fertilizer ye den no e would fertilizer good no ba ya see na etimi ebubu no ba ye de pedua no wa mo de sika na so didi someone need up with the bed and good bank appreciation say bibi atoyem dabi ye piti bia no me no ye papa just wash for them what do you know o because we could fufu na ko kwan na me ko bank appreciation ko da me no ye pe and how you bank appreciation dabi okay no fato no be matase ni sika sikana ezukwa
we couldn't find my first is quite. We see a new school could do kuna, a branch and a case. So, what's okay, you squat? No, really, I pally. Bahola, really, I pally. A new school and granny. And not just a winning school wins me. And no, I just have put in a kind. Okay. Okay. What's a put square? Oh, what happened? I put the square canals, Mamma Morobi, because I don't square. It's my mom will jam all square. We jam la canu, we jam on a problem. Motor Batna care on one like book for my tongue. What time lesson like to Papa? That when this sheep work out to let you leave with that. Ah, open fork. No, she hadn't permitted did you. Of it is of a pia. Hey. Police in show. And some minimum trimush, they be am the sanity. Me come the sanity. You, Miss Amensa. Oh, Mamma Mona, the Atracam will be full. I'm the Mister. The nation's uncle. I didn't share Babia or Jayano pay. Radiamo, who they know what to my solid. Babia Solo be answer your channel. Eh, my funeral. So look, come back, okay? Yes, in the bed, Ziaminam, sanity. And you better have put in us any asylum say abanity and one starting share. Now, I'm fancy Pamero. Sape, honorable John. Oh, John. And let me down, and let me down. And let me just a fella. Put up that on tomorrow. I just mamma so or say, Semedana, and tomorrow me the book room honor. Addy, no, but David. Hey, that only depend what you want. Pretty funny, you have to know about David. Diane, if you want for let you go back at one. Already one game. I'm not trying to do that. Yeah, that on the time where the whole group I message. To go south. Who can go group? Okay, that you take was a trend. The being over twice. The bus I know. Come to you, right and the wrong. There's a wrong. Can I go on? I should go on. I thought you were speaking English with me. Why have you stopped? I just want to come in with me couple of phone because I'm coming, so I just want to proceed. Yeah. So please share for others to be part of the program. I want to proceed. I didn't say proposal. I said proceed. I want to proceed. The nation's uncle is here. He doesn't want you to behave like that. So let me go on with the show, okay? Make my money know. When you get what you done, I want to hope I want more. Okay, what about oh my God! What is it? Maybe a Jumana said, Michelle will say, and Mamma, me day I fulfilled. I said, crazy. Alice Mama, me come in Mudia, na Avitija. You know, time, yeah, mammy, ya dingina, about her faithful, I'm a penasem barco. Yes, whether you like it or not, I just like it. A friend of evangelist parts, more parts. The day, Nana Grada, a giant BBM, na to Boso Kwame. I didn't want to run good or show man if fan or sing. Such a many bonny in a me be and I'm being in a me free home. My batty be a fufu. My fans, my fufu, Eddie Fra. I'm a Ghana for any amount food to the Serenia Bassa. We shot a hand. We are showing us said when you're chichinga. Our movie and swinging in our media was one who wafanya many day. Now I find me. The new man are all and found one idea Mobeka at a mudano. You see, dry and as we trouble and dry. And a papa be in the a few more. Now, my for be brave, it's not sick. I say, ah, Nasa Mammy, what find your media? And now, why do you not bigger question so? Or better, Trana, yet now, boo boo, my make say, Kiane king. Bigger quiz, better, honestly, find your maybe, send your bear, or bits me nay, yeah, mammy, I grada, then, and I say, evangelist small parts, it's me, it's one more, a boom. The nay, that's sorry, I bet to you. Fala, say, yeah, my grada, any bigger quiz, prophet, I'm sorry.
for deliverance. Yes, your video. That your my sister stay with us on Koowaa. I don't die like my mothers. I said, my best son is sugar. I said, my best son is sugar. I said, my best son is from my level. I said, I was young and cooking. But someone like that. I like that. What's up, my bandits? Sir, I'm going to say the number. As soon as you are over the start. Now, who can't the swamp? God has no price. I bring you back to the other side. I command my demand. The children will show the last. Absolutely fantastic. Trust me, many deliverance no many home la the nation circle. The best started for Radisha Sophie. I had there, Regina Akonkoden, a person on Agra dancing on a movie. See, the Radisha. Now, Master is a winning you and movie in a brabo. A free soap on a brabo or a perfect. Sir. And I ain't. Now, deliverance no born in Tuition. Woman say, I ain't. Bible saying, yeah, no one, I'm no more than any. No, as a man, and I feel no other Christopher for Nimunya Dudusa. First, baby, I know one day I wouldn't be on in a bosom for Becassa. I'm meeting my support on the banet. Empire Bokwaso, or such empire say no abo. Whenever Panin Tamayan go for Abedru say. O can't train baby was when he be a Christopher Fra, a man and no funds to a mock. No one know. Because all commanded the new mood work as a rabbit mehian. The Christo Bubeza no watch say. Nchechiremuni yemfani nko deep onti waseda because bia wo sesi ane bia wo free banner te say wo di university for ade akoma class 1 ni onti ase
to start in free class 1 ndi say ni passe no sebe sa asole no kura program o ma de life ba abonten dada ke duru ni deliverance no so no nka wo bo mo dundum camera no wato bo aya ama no onipa nhunu ne maame ne ye die nhunu ne so wa pia bonde za maame ne ne ogina ne na so o ha o ma pa ma ne nyina ye camera o check your search afoforo camera obetena nim na de ha we nyina aba nge to na maame agrada akọ court ne ba ye no no aso ne no sika gale onye biem ene ye to ne ehu sa advert ni TV so biem yehu so akọ so to mu obiem wo wanse maame ni kwa mic o ba bia wo di adanse na order urade ase a aka bo so yehu ye behunu na ni mu ye du dada ba be dada no search na otena camera nim no offer me ntwa no looking at Nana Grada, ne caliber, ni baby would do a din a crown of bra, what more baby or bread do any other as a public asset. Sana mekano, because wakoye or mining na yadi. Na wafanya meno. Don't you think say a proper say was a sabu camera a banner people will get to na better mama minute imagine we. Na fe ya bana dance ye no aba abonte. Obi anu o start chen Yesu. And then the papa nyankopon omuntina TV station ni FM bi ada enso omo ye star e kire se sa kingdom we no ye nim star o enu ntina obi gidi nse de na obi wura sa adwuma no ma akora timi konanim obi atimi ka kasa fi kire no e kire se e ho no ko wura wa ye mu sa de no go papa ni timi dane obi a ne e de ne ye sa de na respect no nti so wo sa papa ne na ase ye mfa wo wa ye mfa ntu ye ho di o star bi o timi so o wi ase na adin se okonanim but so abesa kira obi atimi ko easy e cheze sa kingdom no de ne ho akobo no enye ne ho ahomaso enche ne ho ba bia maduru ni ba bia mewo ndina asofo no yesa no mo ya mesere mo ni ba bia o mako so check ya Satan ka bi che Yesu wase so obebere me ho ase amame a me di wiase ni mo adudu nyina be hye wonsa enam say urade very say to me stardom me wo we ndi wase wa twere se ena odi yibo nsama no ompesa ade no efiri se sa ade no ye na jadea tambia ne nsa betima yede akabi enti na hon de onya ko a stardom ne nya adwuma biom maduru ha na enya adwuma biom sese bi ofa enya stardom bi na eye adwuma but camera like the camera so a chairman ko hu say no this woman is changed dan no nya wo kan ye powerful ba nya me try ne say obi am for camera to no so a who know am for kwan jindi o majedi ebire bi beba woni ye nya wo be ye usu kasa wo beka ani ba bia be gina wo kan nyame asa o mo na be kwa akoton na afa nipa de age wadi ndinam ke Yesu na akura ba ye no sa na me nyina nko so se nipa gini di oye bibi ja wo kwa na de adanse ye ko nya wa ye ne nya bone o ye ntie ne ye o mo muti asa no madan se ye twa ba ne nya bone na be ha maame no a so wo check ya o sa cha wo fro betina radio anim no ena ma nipa hunu na ye started the target no ni obedi na tem ha se wasa kira ba na nka mpia bonte anka obi nya sa to mani mra mo se be se na tem na nka ate awurade asema se agina yie ti ngo meyi ano sa ne oyi nsema no eno ne ayi ewo ma e be pira no ye si ya deliver na be pira bonte da ne feature gongofo be sa na ye deliver obi wo be deliver obi a nti to na wote na wonya nyina yie sa wonso be ba ma omu aye e ko ba sa no mu divert ni free ba bi opeso wo kro no tidanka be beta sa sofu na onim de no ebe boa ne sa akwan so nipa se watu nsafro no ko ye panini sa afo ye nyi o mo nkyere ka atu nsafro no office bi mo ye mo fasting bi dani dura wa fra onko fo mo group no wa deliverance we kremu ha watu obo deliver ma me ni ya hu se niema bi afiri ne mu ko wuti asem na se na afere uni fra ni batimi ezia no kan Kristo hia no afo mo se na wo ye dan no ani eteye waseme de no mani afro mi hunu ade nya mi hunu ya ne se edinye dede bi enya mo mra me be ya de wa ye wase ye deliver na ma yare na wona so pie ade na hunya se menya mo na ma ne anasi ndie wie ye busa ne question no oni idea e fa ho edie basere Kristo so mu no nko ana wiase asetena ne nko ya ne de wiase de na be fra se ade wonya nipa basa kingdom no wura mu a ene ade ne mfa ase se me hweni ya me hu ni se ase ma me no nya me na wafa na amafo tebri ya no esim se da odi kakan se omo be cancel eti se obi ya no no maka se yanka se on try but so any point was such an na yam one na yak cancel rather e wi ase abrabo na ye bono bible kra ka to se ne yesa ne se nya no wase ne se nkofo bi wa ye den awurade nim se obefa no be kan ho asem omo ho ntimi ndoje omo ndi twa wo ne se o prove ndi no se ne yesa ne se ye nya ho ndi so be hwe se omo nya ne ombe so omo kan nka okay so omo ho kwan mo nya ka wo no ama kwan no eno kra
so wo ho atemu enti ya besre saa ne manya na me hu so obi abaji Kristo adi o ti asana so obi aka wo fi bi wan fi bi ya wo fi ye ne wiase ni nyatu so we di odi za wusu wo fi nya wan fi no mu ze we di so what asana on ze wade me obi di ye obi no kasa kura wa wo tenje di we di odi kasa adai wonya nipa no se nya ba se nipa ka so se ne macheche na na che ne soro na awurade asom se we di mfiri me sofo no nipa kura abre no wo so kasa ene ye wo bi wa tu ga ma me no wan kasa na ye de di adanse se ba bi wo gina ye se hu se kasa we light se ni kwa so eno so soro hunu se ka we ni de wo nuru so no na pre on sa kira nwie nto nyina yie nti no wo ba be so edi ye ba sram ye bese ya boanti na na ye de se afutuo ne ma no omo mma ye ntwene nkwa akire akwati nsu ko bi aye ade onye na ono so omo deliver na bibia anya fa yes we deliver akwati de onyan sa kira we deliver ugoja ne maame wasacha ugoja bega kwis ugoja ne maame honorable kakakere medofo that now start here was 3. It looks like I said near who ne was I didn't know what was saying you kuya ya ka se mami e ya na ujai nikun e ko e sofu asore na nikun bu mo e sofu mami na to mami na wasakre bi wasakre bi ko na mama mfa sore de nikura sore de si o ya de oh na say ne de bi otim nti so visiti asore bi enye bone nti nikura de no otatim onya kotere mu dia ye ntwa camera mfama oh there what can I say me shada and get it right because nti nikunu soft nti it doesn't give her the right to say or say okubi asore ana we say why you soft mami o oja say metie na se mikunu sofo a enti mami nko obi asore okwo ye dai ekokwa nku eno kunu nyina anko na mikunu anko bi na me nkwa me kwa e bone bi be de nam tie de me kan ye eye wo gunu wota asa no wota de chichia wonwa de pena mpacho kasa okunu wa asore okunu ye sofo ani mu odu amanfo wo sakra ya ye be yu nyama to bu ya nkunu wo sebi so woni bi ga kosi ko papa wuzu ban pastor ya nkunu wo wo ba kuma si asore ya nkunu wo yesi aso wasa ko wura de ono tisa won to ya so sakre nkunu wo nkunu asore no ewai ni kunu ni ni ho no ne hawana wani na chi ne hawana they say ne kunu what are you talking about na ba bia na ye kire yire what are you that be ojam wo ba wo de oyiri di wachi why so ni na so sofo kwa de o se sofo ko ba bia o so do yire ko ana do kunu ko wo sakre vi so sakre wo me ni kunu so de mu da adai I disagree with you because Nikuna already what's in baby one what say oh ne chama yinti ana oh come on obi wo ha obi wo ha okọ obi asori a sofo no person won say oh ene na grada cry dey aba ma sorry ene ofalumba eko ha mba cho tia say ofatimi ko asori bi ye twa no baby wo ye twa no ana baby wo so no fatu wo ko baby a se be so se me kana ho a wo dem be ko ba mi fi se me hu nu o sakra ye wo ko se ba twi kura pata wo ni kuru anya baby a na okọ be me ya twa mo wo situation wo dey twa no ni kunu wo ni kra ya baby a wo so ni ni kuru ni wo na mi busa se ni kuru ni wan ya bi na ma no fan sorry dem se dey wo that's ni kuru ni mata na ni kuru no o mata wo mata se me yanto asesa de me to asene se sebio ma me na afanya me e na okọ asori bi afi na okọ kire kunu baby ana wo so de ne kunu ko I'm not defending the ma me no but me bi so ofatia se ma me kan yi ma me no ne kunu ya sofu mu a en be sofu kutoa tio na ma me su wo sika wo kuru su wo sika e ti so na wo na mu no na se ya bo su ni nya no wo kuru wa asu no ti bi mo no de nyane sa on ti asase ya nyane sa se ko fa na so wakwa sorry jezi na owo asoleko no babia one ne ma esom enso awrade som asam wo se onko jezi abusiam no onko sta ne baba ako nti busia se am ne na sofo no de o nye nipa wo obi ane ono no yenim ni se awrade nam sa papa yesu na ka chen so onfa awrade
Edi ni bibi a yesa na spiritual father no. Nje mfa won se ni kunu ye bi. Yes. Ene oyo dan ya sa spiritual father ne on si ni form. Say na ne kunu ho mi twa no. Say na ne kunu ho. Ne kunu wa sorry. Enso say na okọ then na okọ papa o so empower. No okọ no ho. Say na okọ no ho. Eno me no onya adwin because me metwe. Me na me hwe me papa obofo. Na me papa obofo ne yere. Eye Lady Sierra. Na lady eno si o. Me feel say me and make program. Anya babia no de ne ko. Anya babia na kokko for the Lady Sierra ko. But obi anim said this is your beautiful wife. You love her and nobody matters. No woman matters. Obi a woni ope. Obi wa obona busu an ban. So atop from one obi enu woni obi re. Woni obi kun. Dabia na papa osu be empower de na yere betra so de. Dabia so abeda so fani kunu so ma. Ma enu dem no nya adwun to aso. To aso ne. On papa be go bi yere da. Awa so da. Oh say the good never so dem ho. Etu hu da. Ye papa obofo wa. Bedu ko bi. Dabia na yere to. Dabi. Una afra no papa. Wọ́n sọ oko program bi ejo ne. Dabia na won say e papa obi ni mo ade na yere ko tena so de dem. Once a while. Asema me kan tieni e. Papa wusu da paminim na yere. Atuto da bi no preach wa so dem a. Na na yere take ko so yemunu. Eno ye twa na so dem aba. Wọ́n si ye twa ayi ekunu aso dem aba da. Eno na ye twa aba na na yere nti wa. Ene dey say de kunu na so fo ana. Ye ma za. Twaso. Twaso me do papa. Me kunu ye so fo ba to. Ya woni na mama fo so ni mu a. Wo yi sika kese a edu ade say kese tia we. On na ye nyame adwuma no. On twa mama ye he. Enso oguso ye nyame. Ana ne kunu nyam sumni. Wa dwen. Oni nyam sumni. Ah okay me ko masam so. Koso e. Mama no kwa ko 2 minutes. Sika no ko yamam e sofo no. Ene how? Sika no ko yamam. Ene ne how ana. So sofo ni si empo na baso esi shadow esi sika. Mama no so won kan hu se. So sakra onya atendidie no. Onya we secret no ye pie. Onya we secret no ye pie. Bibi akoka bibi anjegre. Na o ka sa no a ene gre say. O sakra ene na ko twede no. Enti nipa na sakana bia mo de mo anu asi no onka bi nso no ye nipa. Na wa sakra bi na wo babon ti be ka chete. O jimi fo se de so wo fo ba wo kem wo fo ba ya. Se de wo waka ma na ye ne ya no so te ya wo ni mo so ka bi kire wo. Enti me so ma wo ka chete se. Suma me na ba ka kire no. Wonyai. Mate. Wonyai. Tu, wo fa de kun, wo ko ni kura so ni. Ye mi ngam. Wani ni kun nante. Ne obe so ko ma. O ntwa ma wo. Ni kun wadi ni sie. Woni ni amna bonte na manfo hu no. Wo ko da se nya bika kwes, wonya bika kwes we akura. Na de ko bia na bika kwes ku kun woi. Wo pa de kun ma bonte. Woni ni kun ane da de nyame ase. Ni kun su de sofo. Anya ni sabia. Ni kun de sofo wo boa. Okay. Wa dwen say. Ni kunu ye sofo so nya da bia na obeyi ni kunu de akire whether you like it or not. So trust me. And they may come and name Anissa. Let me take off these glasses and then me share with Jamani me. Bigger question than the how. Bigger question than the I ain't to Papa. What to Papa? What? And yet I feel may come and him because they be no huna no na dia never. No say. What some na but the na is seen do be up. Me say me wale family na church social media. Me be to my. Me wo kura me family social media. My husband, my boyfriend, and now my husband, and now my children, they are not part of social media. Me na me ya my dey. I am a personal life. I didn't say what's a me better. What did you who know yere da? What paid or yere paid? What worry ne you? Every one do ya bada. Ya tin no ye hu ni kunu. Ya tin agrada o ni. Me na me husband ye ko aba. Hey. Ofalumba kwa sorry baby. Ofalumba to na no otimi kwa sorry ne sofo na mre fe omudi. Otimi kwa so otimi ko otimi ko uzuba empower. Otimi ko na oni gira ntiade asole onko baby a. Babo ya yere ka. Odo yere ko. Babo fo nim se na wale. Na de ne ko.
My friend. The Ghana for a park and on bed. Okay, we know. Meaning why? My brother, we know. Now, Yanni, social media portion. My brother, I'm sorry. Maybe I saw me a queer in my story. Oh, my actual story with home. And yes, often soon. Everyone will say good morning, my seat. Oh, they saw this. Oh, they see. Because who do they see? Who do they see? And if you had a papa for her, okay, from Abraham. Good morning, my sweet bishop, and Ojami for is watching us live. Michelle Adaku say good morning, Lady Diane, and the entire crew of Kumawood. Today is my birthday. Whoa, Michelle Adako. Happy birthday to you, my dear. May God bless you and grant all your heart desire. We love you. Baby, I will share Michelle Yamin Shao, Papa, chop kiss. All right. I have this one from Tompo. Say hi, friends. Good morning and God bless your day. Thank you. Emilia Frimpoma say good morning. Oh, good morning to you. You came back to say happy birthday, sweetie. Happy birthday to you too. Michelle, I say thanks, sir. So I have this one from Emilia Frimpoma. Say yesterday's stories were super good. I enjoyed it. Pa. Continue like that. Thank you. Tompo said, okay. Chinozo. Oh, I love this name too much. Okay. Yeah, director, you know, papa. Director, no, kasaba. Tompo said, Owusu Bempa will actually start this fight against this pastor pay. It's a thing. But in a baby, Mr. Man, Papa Owusu Bempa home and Tono, and Kofana Steme and Fama or General home. Or then we could pay. Say, we did Tompo. I disagree with you. Michelle Adako says, very soon, Agrada will actually pick a quarrel with this prophet. Here, the mama, me watching Chrome, how about 2 Chrome, had mama watching. Mushe Erajua says, I think there is a laughter though. Erajua says, good morning, Alpha. Good morning to you too. Georgia Kwesi Safo said, these people are funny. Everybody said this pastor is fake and she have actually taken money. Oh, like seriously? Is that what you think? Ojam, thank you so much. This one day, yes, say thumbs up. Diane, the pastor is fake. Tom Paul said, the best spiritual father must be your pastor's husband. Okay, I support Ojam. Diane, what Ojam is saying is true. Ojam, Agada's husband is under someone. Okay, Tom Paul, Ojam is making a very big point because I'm also asking myself the same questions. Where is the husband and his church? Yes. Yes, more. Emilia Frimpoma said the husband goes to another church. Diane, I know you love Agrada, but this one you are wrong. If we do, if I mean, if you want me comment name, Kojo Bronzy says, offer stop overreacting. You are talking as if you are more wise than the pastor. Kojo says offer stop that. Diane, I disagree with you. If what they say Agrada's husband go to a different church. Made a quote to say, hey Ojam, spirits. Frank says Ojam is on point. Why don't you actually take your husband with you when you are going to church for Thanksgiving or first deliverance? If what they say Diane, the pastor is fake. I have this from my Manka boss. He says, oh, Papa Diane, good morning to you and your crew. Tell Ojam to be romantic. You call your wife Mabna. Avram Ben Moshe descends heavily on Prophet Bedukobi. Or say, I think say England, Italy matchy, and I am papa Bedukobi, a shenkom. Na utimi say enkom no share no, entimi amem se Tristan and Ebem, and Avram. I became a chef papa. You could video in back. Stay with us on Koowaa. Bedukobi. Oh yeah, the church member, not Sunday or Solia. Wedge me. Me kebio. Oh yeah, Sofu Bedukobi, the church member, Sunday ebe or Solia. Wedge me. The Bible verse in Swansa. P black in here. Timabo me homode. Any. Sofu on Munjai Jimino. Mote. A sofu on Munjai Jimino. Ezekiel chapter 13, verse 2. Mortal man, he said, denounce the prophets of Israel who make their own prophecies. Ote.
What a prophets who make their own prophecies. Tell them to listen to the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says. These foolish prophets are doomed. Je edifo Jimmy for me na madesha wa na se oba bronim. Mo ye mmoa, mo Jimmy. Bible no na eka. Bible no se mo ye nkwasiafo. Ezekiel chapter 13 verse 2. Second verse isuni. And the fast the entwaso. Why? Citizens na mo Jimmy no musumuntie. Citizens no church members ya mo Jimmy no. Musumuntie. Why? Jeremiah chapter 5 verse 31. Prophet speak nothing but lies. Priests rule as the prophet command. What? And my people offer no objections. When Jimmy, dear Kosu in Amon Kasa, dear Kosu in Amon Kasa, Sunday, Ombasa Kotana saw them walk. When Jimmy, by Boneka, eh? But what would they do when it comes to an end? Eh? Now the bad president. Okay, why president? Eddie and Abba. Bible na medeka sa chelebo. To bubo for ma bunfu Bible. Jeremiah 14:14. So di for be Ghana ha. Any. But the Lord replied, the prophets are telling lies in my name. I did not send them, nor did I give them any order or speak one word to them. The visions they talk about have not come from me. Their predictions are worthless things that they have imagined. Kind of random trouble Bible no. Munya nko poni so obi ankasai. Munya nko poni so onyi ne hu nchire obi a. Ye. Me ya printing press. CSF ya trouble Bible. CSF ya trouble Bible. Mo jibi toto, mo jimi kura toto. Aba. Beduku bi kura by now. O say ke dile ko firing squad. Wow, enye beduku bi nko an. Asofo no. Nanka Williams mu nyina ka ho. Pastor so tabel mu nyina je o ko fire we bi se firing squad. O de yentu nkumo. Ya de bo ko Independence Square. Ya bomochi. Ama soldier for bomochi case. Me bomu nyina videos wa ha. Any Deuteronomy chapter 8 verse 20. But if any prophet dare to speak a message in my name, when I did not command him to do so, he must die for it. So see a kumo, me krama mateso amamu. But see a bomochi 40 your bomochi 100 lashes. It said the Quran ka say, who ko boy gamaya yamboro. Bomochi mo sole mo su nyansa. Huh? But if any prophet dare to speak a message in my name, when I did not command him to do so, he must die. He must die for it. And so must any prophet who speak in the name of other gods. Verse 21. Avram ben Moshe. Avram. Your words are too. Calm down. Slow down. Please. Over. Bye. As I listen to me, Bye. Kakra mekane se Bible no se de tie no uchire mabuei wanchire mabuei ya na mu nsem bi wa mpese medo esco ebetie ni Abraham ye a se Bible no ye book a story book lesson ya eka bi anya no kore otu asem na se enenne sofu bi ya mistake otima quotation na ande waje atum se edidi o matem se wo hye nkom na se be nkom hye na wo hye no amamu a ye nkun the Bible na kind nka we say yakuno asem no ba bia wodi condemn obi ni de waje atum atwa konkonnu na mu ba bi o kan sem bi de no de osi wonyi ntum e book the sometimes no yara me hweda nyan ni nyina so pa yi ka papa yi ba yi se Bible de book ya atrosem so ne maka me ate no nti ne waye no de na wugina so de am yahu so afom na nkonya obi bi firi ba bi aba na ache se ba bia mu firi ba no ene asem no kure we na wo ho. But so person condemn obi onyamsum ni mu a ugina quotation kro na aso na ba bi wo so ye powerful be condemn o de ndia wo se e book keke ehun nya ye ntonkone tinenti ase ewum ne ye de ahe na mesen ne se onipa bia wo ne ohun nipa bi hu o de pe na asem na nipa bia so wo mfom ye ba bia wa kenkan twere aduru na wo nim no asole ba bi nim sure this the next asem bi se ba ugina asem no so no ma asole ba na hu it is sabi obi nkan ho onim na oya asoleba na aka chense Sunday okwa asole ya wajimi a
Obasa wunche ni pa koro se. Ye wa lawyer fo bebiri a omu kosua law, omu ensua Bible. Eto no Bible no da bia no wo sua free sofo na odi nanim ne ho. Enti se mfunsuo bi kura ba oni idea wo ho. Enti wo a wo su nim na be pia bonti nyame adima na bi no no. No mo hunu se ni ebi anko sofo ya ye kan sese Sunday obi asi na so dem. Because wo battery konkro no omu kenkan ne so a quotation we say asi say nipa ne to anu asua bibia fi no ame na aka ne se onko ho. But nya onima de na obeche no de atemnidie no na ache no. Yeah. We oba me hunu se Bible na kai na nipa na kono na odi di asem no wai. Me no ka se ebi eto so a odi kan start wa jimi. Nti nipa de abufuo be kat no be da huma se na di ache no. Nti nka start ye no. Bible kra me eti ase papa we nka wasi ye kuno. Ne ni kwanza asole be bia so wura na so dem Sunday. Ye nti asem no ni akokenkan aba. Nipa ne to asem na kan wa me. Awadi kan hye nipa na bufu ansa na akotie nyame asem no ya asem pa no. Nipa no omunya ne benya akoma atena ho atie. Ye be sere omo. Ni obi ye. Yeah. Obi ahunu se ne a o ye ne ye. Ade mfa kwampa so a ebe wi ase na de nkwade ebe bire nipa. Ebe wi ase be ma nipa atimi atena se atie. Kasa bi wase de obesi start ne ma nipa ntie wie. Yeah. Ane o kasa bi waso start ya. O ka panyini bi asem. Ye de aba. Unim se Kumawood fo kan ho asem. Uke okope bi eto start se jimi fo sofo no. Ni jimi na wonim nyansa na ompa bibi asua no. Apa we dia me se ne be yanso be kate no afafo. Antimi na odidi matam sa akwa mu nche no. Tuo ntia asem bi ade ko wie. Utu nefo. Yeah. Mo nya bibi wire. Na aka kire se afutuo se yangoso wo bram na wo ye se dia na e kire se wo ye jimi fo a. Nka sabia no mposi a obonso Kenya ne yewe nti no se me jimi fo nti me firi mu a me nya jimi fo biem. E ba sere omo. Ya omo nto omo bo. Na nipa bebire wo Ghana ha so mo ya ne omo ye bi e bi kura na ye nkai omo. Odi asem na se. But nipa nye because nya wo ye bi ano de bo afoforo. Obese nipa ni na emra ho so. Ye ba sere. Obi ti papa ne dem wo ye fan. Wa dwene no ho. Ne ma bebire na egu obi ya da wo avra mo nsi fo makwa we de obi ye ni o. Bi kura no ma frase tete afode so be na wo ka sei. Be me na sa ya ma se yankwa so no mesede no. Omo na ni mra na ho so. No mo hwe se wo check Kumawood Koowaa ye promo no kura dan ya ubusa ma me catch us politics football nya me nsa nim ma buja so fentu omo boam so omo boa onza akwa abetizo ne onza anwanya promo na starting early this year it is a come 5 years ni 5 months ni 7 months ni afi na abamu nya me nsa nim firi se dan ojam bobo me bobo wo bobo me ebi am background no elusam na ye de maybe you dem na yesusu akwa bosom no se me na we da bi e be chego we so bagan na ye mpaibo wo de ya heli Christian ye nyina ya som no gidie no ye ntantanti ni Kristo o mepehwe wo ho wo megehwe wo ho but wo ye nyame nipa otimi yi na di choza we ba no ofiri nkramo mu nti o hwane o ye ma no we ye Kristo ni hwane ye we so ye bosomsu ni hwane ye na we so sunsum yense kwehia ndintokwa ma ho sei na ba yo ba bo no mo bonya mo pre no we na befa ko we adu na no odin chewi nya ze urade na abeka se o ma we mu afa uno pese unhunu keke o de kwahia nkom nya me kro no betuma gu anim ase ko won soma. All right, Honorable Black Sexy Ojam so for bedu ko bi o ye no so for pa na okay we don't ya so for na me ya da wo o kan do na bedu for se o ba ye bone won ti nka wo san e pa bon te ko e ko tia wo bi ba o ye na mi bia na papa bia o na ba shabone se wo ni o ma e wo fie no enye ade na won tia wo nwie ansa na atesa ko na ele ya bia papa bedu ko bia ma o se bu ne na wonya abote ma menka okay na nse bia me ka se me ye no na mi twa nim kakra uchi papa ko bedu ko bia ade wa ede wa hye nkom na nkom se na wo hye no se no ho asem so na aba ya sofu no ye sofu bia umudu wudi ka ko share president ya wa America Trump e man semba ho ma papa isi to wo si so wasen kayen the front for the papa nia da me ana me kata se ni the papa ise ni me do e tete blade was you wo jamate ni am frɛ no ne wasa ba be jegbe na wo wa da ya e wo se kom se wo she yi o
and so nipa no that be by year say you can one say there's a 3 times what type could be a America a woman say Abraham was a woman no okay no one makasa what you want ba hwede papa no ye ya me pam won ye me lebe ya me pena sempa be tani ni agoro to the show one to ye panin two transfer dom ni dom ku na se e people who be didi e people who see na question come here and na memoa why you feeling bra me pacho me sro nye se me twa no yeah wa hye nkom na mbemwa to and then what about be kano what you so beba so ma ba bi sa mo se e bi tim na na se penin fo no a wo ka ro fo no yi ano aso de penin fo bi tete ho amanfo tete ho wo kwa ye pe what does American ye pe wo ye nyawo na wo an ka se wo de wo an ka obi amabu obi anchew wo an ka se wo be feel wo pe sei wo de ye nyi panini ye nyi nkomo hye ya amam ento ni ensem wasolu ba bia wo pempensu aduro na wo de wo ye sa de ma we ya wo de wa wo de daya wo de ye fa ni nyanche ye fa panini ye fa asolu panini fo nsu ye fa nsu nyanche ye fa de dibre nyanche enkomo hye wo hye amam asolu mani binu ana se panini fo binu why you feeling me show pa because thank you me a wa hye nkom na amemo a sabio oni ewu ene wo na wo ni se woni ewu na wo fa ni ade bo no boni bi wo no mo aboni no a ene bo su mati wase ba me point ne say nka sabi wa hye nkom o se mi hu wei ena ama amba mu a enka 70 die elebone na sumu de bibi pa esa na no manyame na sumu de fofo osuni ato sa pesa ko ya no ba bon e ba fo be kase okay en free nyame okay am fo be kase papa no munya na so de ko bi na Abraham ka because o free nyame a ke bebem it are me ansa okay the best se be papa ba ko bi se me pa no chew man shon ko bi man dabi man se media be pena sempa manense ebedum na bi nkoto bo beba ebedum na bi tije be firi wo ebedum na bi abi wo kwanu a obi bo from telephone ka say oh aso se ma asore wo ba fa so ba no so de papa mde yal ma bre papa eso abi na de bi wo kwa so ko pra wo na enyuru no tije na me kan ya no na yen anka ni ka ko pokoro na so be suma wa na so bu se mu odua bu se papa asemu enu mentiase anu nya no ye dai ebeba mo de mo na anu nya no nya mai say die wo fiti ya no obeka eni papa dure sai won fa ye mpo ye so wafa na ba ko sanga sum sei o se men fa komishe bibiri emmamu no ya mfa asoma mu okay na me yi kire ne keke se no sa no de koye o man ne komishe urade betima gu ani mase tina akotwe mu atete adi ifo ni na no mu ko fie straight no mu mpeni dahuru bo no. It is a simple esi woni nipa na akache ne nkwantem ono no nyame be ma reason ti o se san no ko kan obeti ase be ko ukan ni wiase a ukan wiase fo ne ndi ase o di ase na se bia dan na mbeka cho se urade se ukunu bi ba be fa wo de utukun akwotena America ene ma be fa de amawo e da se na urade kan e sa amamu a urade betuma ka bibia e fa wo ho a wo ye nti amamu ne ma be kan cho obeti ase ba se me kan ni wiase nyina na amamu be kirem se de wo ti ase o mo ne ndi ase wo bua da be na dan yes anso na na nim so aye odi ase ndi yawade bi osoma wa ye woni nipa na asem yawade ba onko akipu ene ye woni ye wia so be ma raise na wia tini na bete wase eti no ka se ko ka che Ezekiel so ncha ne sama se obewu Ezekiel ya sha nkoma wi amamu anyanwu ade ntia odane na ni hwe ne dan no ka se urade kai na ntia ma na ntin ene o sa ka cha za ya ni biem se kone ko ka cha ne se memese me di mfinhia edu bo wu se nyame na soma no ampa ene sa fina mu se fa ya no amawo matiase so dan ye nya ye wan wo betuma da di pa no se na de ne chiro so na de wo dodo pa no waka che no fa se ni se na ha mi no fa mo adne na wo ba no be in public na na mo de ko no ba ko nya bia 30 million 40 million obedu de ne 40 million ba ko da go dego ba ka wo ye di na ka ka che fa ngwa no fa bi mo se na wo ne me nante no e ka cha se mo be ke de okwa
no for treatment and Messi Papa. Papa come on Mansatia, now Memua. Now, what go to Padre Locatero? One Papa Besca, who is going to Pacific of Macatero. What do you want with the baby? Obi to kase wojam de bidini die won de atendidi de oya de se krono de wonya de de ba se sie ne obi bo ah wojam de so pan tokwa na tena no ya mo mo nyina nka dem se ma no nyega mu nyina kasa ampa me boa ye so wojam ko bokro no o mo ya tu o nyintu isame papa be du ko bidie no e se o ye no so do do no nyini di nyema bu ho no mo twitwa so obofo wose kromia sebe bi na me pa ka ka se wo ma me na e na ye ne ya na wo be na TV so bo bibia ana be kan kwasa se ma chen mechi me nchen ne e ba pra benka e papa e so no hyehyem won kan da na ko yese ya na wo bi na nchen wo di watemu wa na do ho ba wa na ko twa ne ma fofofo ne to biye yes fo su bi won ma fo fo su bi won mu a ne bo den wa ni wo twa no da do adoma esiso ino bi na ye obi kasa tie ba eye wa kasa mu na me eno ane de professor wo ye me na papa no disobi watemu a so me pa ti pa no se e pa to jai no ye panyin ba no panyin na wo ye no e die no na wo ye ya ni pa li watemu ho brasie bi ekura man ne pa ya na nyama nkete ni se ya o ben papa no papa no wo ye di ya wo panyin wo se fu TV so na me ho no se do be si akonya ho brasie papa no a man nyama nkete wa wi ane za wọn wọn ni wọn tẹ sinu di nkɔmɔ a tẹsɛ ni kẹsɛ ni bɔ kɔɔ. onim sɛ wusa onim sɛ ɛnyini mi pa akyɛw akonya obɛsɛ te ntena se ɔntena se wokura quality si. mɛsɛn sɛ misi dɔnu no sɛ dɛmɛ fo si dɔnu no mo ɔnyɛ mu obi nyuru no. na sɔniyɛ o de ko nsuo enye ye. simple sɔniyɛ kɛntɛn o de ko nsuo enye ye o de kɛntɛn ko nsuo a wabadam enye ye ti bɛ sɛ adi o bɛ ye nipa bɛ kan wɔn sɛm no wɔn nya yi. na nyakopɔn no wɔ som no sɛ nyame kan no wɔ som no a mɛsɛ na nkɔ so no wɔ nsom na ghanafoɔ no yɛano ɛte sɛ nanka ɛborɔ yɛnya wa yɛbɛto sɔ sɛ ayi akokɔ nya ntɛfrɛ no ana kɔyɛyɛ ne dɔm trampo ne dɔm trampo ɛne pan ɛne yɛde ne bɔɔ hɔ ana bɛsi wɔ de pan ɛna bɛtena so na baako so pan na look at all this hey and never go on my any woman. Yeah, you're right. Then any woman. What papa na sana maybe say, what mean you no can be that? We say why ya dia e kum susu. Na yakopon kasa. E ma sunsun, ma sunsun. Na yakopon kasa. O na me no what tiasia. Bo mo be kasa mpre wo. E nwurase. Ase be mo pro ba gogogogo yo. All right, so I'm moving on. A couple of messages, but before I think say me this story we ebe brew no. Now, okay, so let me come on WhatsApp quickly and read a couple of messages also here. I have this one that says that I like Ofa a lot and always want to get anything he says, you know, clear. But Ofa is being partial here. Does he actually want to say he hasn't actually insulted anyone before? Whenever we all get angry, we do or we definitely insult. Good morning to Offer. All right. The way Ojam is sad has actually even made me sad. For real, you can actually see what the pastor has done has really hurt Ojam a lot. The pastor said God revealed it to him, and that makes it more actually shameful for those who actually likes him. He is one of my favorite pastors, though. Your favorite, no. Now, good morning. The truth is, Agrada is not real. Could you actually believe that immediately after he has been or she has been delivered, she made a video and rain insult on RTV hosts, including all the panelists and the CEO Aman Kwajman, calling him a gay and all sorts of things. She is fake. Thank you. All right, that's your opinion, and I'm going on. Let me come on WhatsApp and see what I can do live there. WhatsApp, okay. No, sorry. Let me go on Facebook Live. Sorry, yeah.
Okay, so this one say, Diane, why are you saying so? Is our God a lie? Is our God a God of lies? No, that's not what I'm talking about. The person make and say, "Why shall come? That's come number one." And same in previous time. I didn't. If you're not running soon, because we beat me shall come. Eba, some months ahead. Be cry it came. Sana, I'm. You didn't have a boat. No more boat. No some berry. Yeah, baby. Do to me as a messy. That's why we have this super baby. Once I play, be a maybe yes. I don't make. Once I someone can this one. Sometimes this one. Yes, I give you a no Junior Popskin said we are watching you live here at Boys Abre Parliament inside the Akrokeri Zongo. Thank you. Kojo Bronze says, why should Avram, that's his, actually, what's it? Why should Avram? Why should Avram close his mouth? This fake prophets nearly caused, coerce during the elections. She should actually bash them. If I say, Avram, you are also foolish, and you have actually. Oh, Mama, Mejai message in a kind. Mejai message in a kind. Papa, many story abroad now. So phobia, you can't say, of course, a ma, a pad, a menstrual pad. Moja woman, a dear young command. I feel eventually about one thing about because what are my issue with you? I stay with us. With the ma or ba con our studio ha ehunu abebeno na ko jan ko edembio ene entroma bia monfantro TV no so so fon hwe na misa ne se onya no wo he eyabo aha the other screen so se sia no eye aboako de yenim bia wo mo ehwe ye ne betumi aboa ma yehunu aboako aboa no abemben ene adi kwamina ebe opa me hwe a paper na dey na wo so no ebe paper no awesome hey paper no 552 and I throw so a number 552 and no can I throw so like 552 I said the pencil cry and anyway let deny the man 502 okay 0 kuma bi 02 okay the man no back chira ma yehunu adekọ but also for na me bisa o sa ubetumi show Facebook obi a abo ba bembe no no the man no say on fan the menses mfa ngum mfa mra we so me kan me ye bia say ni bia won sa o what the fine is. I know we shall just me share me the blessing to our commented the owner. I want to know what students be on the back. Me no need to friend the other. Until all of community be on your bra. And this was the most of the okay. And ultimately drew Hamayanka and Bajan Hopa. My production new in Komo Ewo Echima. Yentie sorry no Sia na money in Komo Ewo Echina Yenshe. Many about matching. And Pomboko there. Yeah. From Sabrocha going to about member on farming count Kobe. Na me ba so for in chain 6 months or 7 months. Na me whom are going to know she. Nti mi bisa ne se den na ekoso na okire me se osofo no okire se ne yiro ne ye adwuma obofo fa ne yire num kasa eye Yesu Kristo kasa abofo kasa nyankopon obo osu na asase no kora no kasa fa ne wife nti no Yesu Kristo abeka kire ne se abrochiri no apam bi da meso yeso mu yi apam no ansa na metuma akwa abrochiri no na apam no mu be yi ne jese ne ntwe miensa ansa na motuma yi apam no na friend me mama ne papa di tun wanim say ne bofo say apam di mechi me papa no kwaji abosom no nti no je say ne ntwi miensa ansa na apam no fi mi so na me papa ne mama kire ne say ne ntwi miensa no wonya nti no wo hu ne obeye ana asofo no ka kire mama ne papa so onko na me ntina ne nchen na se wonya obofo no be yiska ama ono asofo no akoto ne ntwi no na waya ama me wo asofo ne nchen eko 1 year me hu hwe osan frɛ me mama ne papa be ka kire om say
nentwi no omoto miensa no omoye ma me kura enyeyi na nso mintina omo nchen na me fa oberema da no ntino de say me kwatena Yesu Kristo ma me nchen heaven until what do be heaven am akwatena Yesu ma me nchen eye Mary was oye de ne hu say oye virgin acho and mean to me nche because na me ye Mary masem ni nchen na me wo but ono di nkomo no oka se oye virgin nti e se okwatena Mary nchen ai like say one Mary nyina mo ye virgin ti wo do be ko heaven ho no no ba o kire kwan se bia mo be fa suhum kwan ana se malam kwan na ko heaven ho no but o kire. Okay, so we are back again. You are back again. Oh, why? Back again. You are back again. Okay, we are not. I was dreaming. No, okay. Are you okay? I was dreaming. Are you okay? Yeah, I'm okay. I was dreaming. Ojam, today I'm going to shut up. Okay, I have a beef with you. You see. No, let's go. Before ni biwo program. Yenya atimam for ni biwo program. Abusia bi e wo program. Okay. So obako baby. Ya froze bi tene so ye gi na ntwe miensa. Ntu hu ni se so fu ipe mo aye. Asemu. Ah untimi nse chiro ban kan asema wo kan sebe ento aso na asofo ofara mi so omugi na ntwe. Omom yesu nsu mu adwuma na omukrom gigi na ntwe ya na bebere na ya wudivo. Because go mu na timisie na ntwe mu no eno na e replace nipa. Besie na ntwe anim mu no so e replace nipa. O ja asem na ntwe ni kum ya papa wukum na ntwe de se na wukum nipa wo bre na fom. Nya na ntwe na duru nkamofu ya na omo fani video ba. Etim ne se ka ato ne minim wie na ahoma no de akekire obi na no aso medikam na nipa kro etwi ni fom za integrate art free no. Utu kum na ntwe no wanyu omo ye expert na sa na te se ni obi kum nipa. Na fom. Edi na ntwe ni wa me de patawe ye de se nipa kra. Okay. O ti asem na se. Nti ano kra nya even 3. Ni obeka se bia za na aba ni tirim. 3 dey ase. O ti asem na se. Edi aba sira se ya ye me ani na ho. No timbe ka jo se wo so ye virgin di. O betena mele nchen. Ah ye ba wu Yesu foforo na wo na ebe fa aso amu awo na. Asem obi ka chewa. The wasofo no bebere omo ye sa de ni hu virgin for no de aye o ma de. Isofo yo timi ka se afie mbeza me bo omo ye virgin nyina aba so because akura de o kan na ato so ye no agege ho na mo kra ni age wo ye virgin asolebra na mo salai obo a wo hwe asole mu virgin fo na nyame ya adom ne so mfa virgin mra wona bia ku ne ntam na obe den hu se nipa we at that time I say virgin for so mra no wakwa me break no dabi o se sa idea ne ya de a wo so ye ne munyam chanso kra sa ye ofele di se nipa ne nya bi pa ne so le de ne eno onipa bi agye ne sofu di so wani nti se won kan wona abafra okay ya sofu wotumi kire mon kan wa mehu ehu anu me be ba wo so no omtumi yesa hu ehuna ni nyina ma atena se odi ase obi kwa tumi so na ne maame ana no so akuata maame ne nim se onye fa de okoi na ye ma so no atena ne se nti no obi a wonye bi nsole etu de oni so ni agye sofu pe wasem ba no mo asole ya installation na sabi e ba so wo kuma wo hunu ba bi ana wo twu hu moja bi oje opade bi oje ayi a o ti asem na se obetuma ba begina wa ka jo se virgin for ma hunu se ba ku wo mumu a awrade ayi akem sa wale dia wale onya bi dam ko ni fiefo e de na sinimu pant osi ata om de akoya de di fa pant ba hye da bre me na mfanya akwanchema on kan nipam so ohun so ya virgin no afro kan se no aka ho bepo akofa ba na so fo nya de aye ne de because pant de onya sha e famade no ndi e ben e have ko enwo makoso dan enti oh jambe eni bresamba na opese edi dan ensam wo wi ase dia na ya me won se onipa adwene na ya na me mbremu omo dinam se sa afo na ya no mu nya nchekire wa mo ha na dokoro na chekire no dia ya ne se nya obi abeka bia no na ye no kore no na ya na masa ade ne koso meti obi ntime kan je fa na ntwe mi ensa bere ofa na media nyina mpese ogidi nje obi andi nyame se na nyame no oku na ntwe mi ensa nsa wagidi o se wade bi wa batu no sabi na me adom no adom ketua bi a wonim obi so nim kura
Is there any panoco taken and shut down ye? I must send me on some more now. Casabu, I would tell you, I was always a nipple where you would go for you. Said you jam car, I can. What just some nothing? Because of was a man drowned. I feel an engine. I'm going to go to the East Canama. Eh? Who's in Yamiba Ko, Biakuma, and other chums come to Atama, a Trasumu, but Yamiba East Casotua, Yame, where Kokufi. Yame, where Boafo, more job of Kokufi. Yame, more job of. And as well as Juma Mosi. Where you free? I know I could have bonnet. Moja di na mbobon wo ya kura bone eno aka se bi omde ombo mbe yiska no mde amam enya fine ya mo ye ma asa ye nka se na ehwo ada ho bi se wa hu ni adente se jimi nyame on France ano ye o ma ya de bi na expose you a wisi wo na nipa nyina wuso onye collect wisa de wa ye atwamu ba ne akire obi aba bia wugina e de ba sa ba ne se wo mfiri efie ho sa asoli fie ni emoa no na ma se ye hu ni sofo no so enko hwe ne nche ne nyame mfre no yen fa ni shem kakra no nya call ni wo prison san o mama na ba ko ma hu so pe ju ojam bra ba bu si me ni yamu ni ni ya ko ko chabi ni bla na ade na be ni ti ba ko pa ma na ana wa yi wa da na jam ye na ye ko su ni bia se wo na ye ni bia se wo si na ko posi kana ye die e kakre sa na mi sika no a real money no akrebi ya kenyina mframu it is when na misika ni bia e tan go che wotimi ya dia e da bobo chokwa na bisia wotimi da jantum da bi enso yiri pa no enso da wotimi na mi ko posika ni ya real money na wudi ya kenyina e ponsam sika wotimi to ade na wapie be tu a western wani mra so ba na da so sisi no be obi die ye ketu na ja da mu the senya papa it is a no be more say ya na ayla na nchena asa enchena asa who the other aye who this kan ba ya na sa e pa e pentente ba ko ba bi fufuro je di moja de kekeka ye sika ne e wiase ye di moja ne pesika sese to bi cho de kra e na mi wi an ma ko yin na ma bo so ye sram be pa mo chewo sese wo de period wa ukun na se wo boy pa fasie no enka tero unim de ukun unim ni tim o boy no unim ni tim enne munya mo period wa na mo pad no na o fi obi abete say yem fan kire enne fi yeah jam we de mebem enya ade a ye sheda say ye de be kire bas bana mo fan kire ukun and I make her say ye sheda ade we nya de ye se be say de be kire and no de omo na coffee because nobody will come and show it to you say hey this is the time moment am wom but what you say bia be ma no ana one na rate na bi okwa na nto na oba na ka say bia mebu me nsa ntimi ma okwa e ho na bia na wo okunu no wo be hu say na yire e wo den enti say me ye nka ye nye di wo dress ya dada na betu agua tutu fom we ya bla na tutu fom na ya she no wo be kwa she ya ayai and the person in ya bro mo toto mo pa de ne and the dress is alo mi no Pati, wo so obi no ba de kakra no, wo fa bra no anje, be be pa de wo no so obi, wo na mbo na so wo no anko. Ye kun so na mbo na so ye dai. Eti, kakra bia dem bia wo be be bohun bia no wo ti na se. Na lomi phone sa. Yes. No be oh. Omo mtwa lomi koti, obi tam obi ba share bottom. Hey. Koti, we de mabodi ni koti. What if the new site wa ba abedu kro ni fifi wa hunu nyansa so oni mo, oni ma bia so ofa. No nam kwan nim straight abedu kro. Boys beat it to any of the weave for no credit back where one condemn and what to omit to no any ding almost a bottom shaky about na yi daddy and the go email I was so young frag nana I come grab go you be nam I go you be nam no there so what national macho jama grana emre on the estate young fans be here no be go for be your friend say da ban kura ananti abedu ha akura o za hebotu ni amanchire da yeji akura na emre the bottom was so then a homete no I was so bottom yeah mama ana akwa no ade aduru no mo tia mo frɛ no nto mo frɛ no na se ono so nim ne o de no mo so wi aponche bia na yi biza afi odane bottom to krik o mbie bottom akwa na chem no wi no mo de gu ne so onwu no haja no down no mo yi ni AC ho na afa ye dede o ne nipa we po edu bu so akondem ro yo fast ya no mo di nyana o mo nya no awurade o mo nya no
anko ten kanka ba bone for others o mu say etu adwuma mu ya no ne nam fie mu pa do be fa akosesie hey o mu tete bola no o mu tete bola mu ju mu ye wo da tele be ma no a fa bola no ko ma e tete ba di function o mu yi da o mu yi ani e boys no mu do mfite no e do mfite no o do no nya pa de o to so mu no mu nsuo o mu gu adem anu mu nsuo it is so start of way o je usika we say we betim ya ta kokokra ye no tofu we je usika na o kora de usu fase mo bre no pad no wosesa and then you to they say you to that ye no so do bola so as we bola we bola o be ko de botom no pad nko wakoton mo na ba mo tim ase tie eya bo hwe ni ye enya mo na mo ye pa pasie e mo bi hu biem. Yes, you can't have a partner, and yes, you can papa. All right. What do you want? Baby, I'm be clock if you what you got to wash him. No, baby, the simple. What can I want to do now? The sim. What about you for the pillow? And as we see the files of creative by echo, I don't know. What about you for me? What you fear with the message here? Obiati, my ass, and I got pillow, my ass, and then. But before we get yes, parties ni hata. What's up? What now what moody compound house or farm many years. Well, grass, oh, mamma, Monsieur the lady at the Catholic Crodians, not yourself, so put you want in a particular color. As if you am the Baum, and I am mamma yet in this civil and them as still obey your behavior. Mamma was the part of men. No one will see, I'll be no a premature mother, but I don't know how so now, except to much bibia. Sika be so mo de mo ye. Sika ye ba de sa ye gemi na. E ya mo ma no. So ma de mo ya. E ya mo ma sem. I roho fa. Yes, sika po se se. E ya mo ma de mo ye. Na no efie bi mu a me ko ho se me kwa ko hwehwe obi. Na me ko ye young lady. Ti se me a na if you are many na they say me yan say a compound house to still be Mr. Muti bia me mami meti am Mr. Wada na you fikese ankofo ye dey atim bebre na if you are man pa family ensa and what see pants na kata sunyina na me say what is this and so we so back class because dey na bo be na mo ni ko suya men na papa get up at the to say no what me na it was to say there wa fa ho manu sunyina 3 was sina wan hang nam say I say any finance I dey no we nti say utumu say was soki part next go bebrebe why o prasia ma me no me come say ma me fa be hunu bi ya ma me no mpan tetere o shewe ya udalia no wasi osiwi ya no abehwe no de na hange punachi the simple so mo anu no but de kakaka samo da ne be Abranche kaka just say owu ya fix the country on some say na yire no aba abontin or say ni nua be ma na okum no abeto ya say ni onu ani nua e de kum no na wa be de no say Abranche kaka ya na otini fie ye che na no story by last week baby otikra na atro for na 9 say in the year na ba bontin say ni nua ne fi say nyon no e do kum ni nua na wo magi Quran na on sway ye hwe video no ma quickly na im be lines into le yonko onu si wonni ma dia esi e de na wa hu say mi bra yire no mi kunu bra ne na kum mi bra no e say mi wo benya na emi no na mi odem na wo benya na emi na mi say dia be na esi wo si BBC wa ha say mi si dia be wo si BBC nti wo ho ade asi ya na mi wan bo me amane se anka obesi ma ka say ma ho asi ma si say e bu kunu nso wo pia e bisa wo say die be na si e wo si woni maduko mi kwahwe ahwe mi ko e na mi kunu na da ho nso ma mi biti fie ha say wo si awon ma chitu wa pia o ya alwala nti wo kutu kwa ho say mbranti emienu e di emirika e fa ni say nti e wo ha na o ti say kasa bi ofia na si nkrofo na abe wia ofia na wa no nkura ne suru aka no na wura dem nti ade echi na wati se enye krofo obi na abe bu mi kunu aya ne sa juma no nti anka mi kunu bra pa na beti na aya ne sa wo twa nturo
one brand young Takurani. One brand and Takurani. What Wabani and me, Nayadia to him. What Wanyam could brown in Libra and Yasambia. So Sayada Gudu is the wife of the late Kaka, and this is what she's saying. In translation, is that they're saying that on that fateful day, she saw two men running around the neighborhood and coming to this house and engaging her husband in exchange. And it was after that that they saw the husband lying in a pool of blood. Well, so she was crying. It was that woman say so no fee say bia ni nua ne kun ne dia o meje Quran na onso na ofa enua be betime kun wa ni nua pa enough from na wo ho so bi eben wo no wo ye obone na ye tete wo yidan ye na wofu an ekun ye ye nua no ma na ekun ye kom ne nim ba bi efiri ba om ne nim tama ye didi om no mo nsa dam bi on ne tum ga aduane we de meto a dan ono nko an bi de o ma mi ni bi da nti sa an de mi ni di mom nti ene ma me nto sa aduane wo madam fu bi amene na man kwanya duane ono ye free said ono ni mom pate mo ne ampesi ne ono be didi abo wase said na didi etie na o akure be ye wunyunu to o mpese o be complain kura nti nkwan de o to ye den a di se adwempa ni mitrim wo ne ho a na de be di nkwan me se me ye ne bo ya se ni ne be didi abo nti namfo ni nuanom ana ma kwan ma sa ne ma ne ye den ekoso nti ne ye be se ne se oba ne de mo nsan obi adi sabe ni okum ye no na nim reason nti a wo okum na on tia de se onipa bia bewu na sa se we se wudi bone a afa de wi ase pressure nya won na be da wo so ya di ni bone de wokọ awona ma na utiribua na ebufo na susu adaye na pushi sasa ebe di wachi a ma wa hunu se ade na akoye ne sebe e won faso na enim faso se de ne bayi e kasa wo su ni so na e so fom na ye case a starting follow se de on bible ko ra teta on budi a mo ra ko mo sa ra wo ni na gu wa ukun no utiri so na dabi beba de emfa be so nka nipa na be pie se me na me ye sorry o ma kura baka se na masachira ntino me kan kura bi ewo untimi mfansie ya so fo ni bone aso onye nwe odi ma se masachira na me yese untimi mfansie untimi noje because onye baji Kristo di na sa no kura no ampa mu anka se la won fa Kristo ntino ya de o se opa mu ka ndika kra be kan se ababa ne kan akoma nto ye no onchechire na wure obi awe ya se ye wono obi akon be fa so akra akọ obi di ese na esi ye sa na wo se esi obi ye kan kwanhia obi ye be poison no obi obedi ti wono edidi se ya obekata nani no ano no mina na bi wu fe ya ko kura pa no na ne kokosi ne no asi ntura se wawu na dia ne ko fe o di asem na se so fu bi di e wo preach ha na otena akuna so ye example kum e na odi twa wu nti no preach about owu nti obi a wose de ne de be fa so nti ne kunu de aba mo nsram bible pamma no na se de obi edi ne ho adanse atwa ne se ne ya kekere asase si ya kekere ne soro na Kristo man ba bi nya da entena ma ye na ne okunu no da obekọ no no be hunu ne tena biem do on keka nko oyam oba na magic korea oba no aja wa ye na na mu se korea se wa no Quran no tumi ebi jambe ko mi oja mese papa no omra on so beso bi wamra le die wa true for some dance ni wai bra say no body ko amanta ye hu enti bra wa ma dia ene wa le ku no obi su to do matwa ti message se wa ma apolisi fon ko so ni then no be a young girl. There are many 3 days, 4 days. The body can obey the Asamato. So, one of them, no, the Sicafibia no Mudian, Sicafibia no, any assembly was a Sembia no Mudin or Mary. In the Barada, why I let no for what's my friend? Who friend we are? What's a child house? I prefer it is a obligation will be down. One not the Kuno. One more the Kuno, no then Kuno, no the Kuno. All right, there be a lines not to. Enti obetimi afre na yemfase da ema eye odifo na ebo jape kroma osebra de shebe no mabasa bia wo de bedan na odi nubna hahama ne ndo nsi besa na ya de e de ama osmisro ejunwa wona se wo de answer quickly obedru jape krom na waye omo. Hello, good morning. Good morning, my dear. Okay, join you. Ne bomba baso
ɛne dwumadi a wodi na mɔboa nokore na meɛnu sɛ program yi deɛ sɛ dako meamtie sɛ manhwɛ a na me ho yera ne yie papapapapapa madwuma mu baado sɛ nkurɔfoɔ gyina ha no nomu na ɛhwɛ ba nsa na ɛma mmoaboa sɛde moka nyansasɛm ama yɛntie akutuɛ ne ɛde firi yɛmu yɛ mu na moyɛ asɔfo adwuma ho anaa mu ne moka nnipa bebree na ɛsakra nnipa bebree na asɔfo ne dɛm so na meka kakra sɛ moɔ no ɔyɛ sɔfo a ɛno nkyɛ sɛ ɔmpɛ bɔɔl nkyɛ bi a baabi a wowɔ no ne sɔpɔto Brazil ne sɔpɔto India nkyɛ deɛ mesɛ sɛ deɛ ɔmobɔbɔ ne ade na ɔmo bɛwie na ɔso akyɛw ade nkɔbɔ ne mu nyinaa na ɛhwɛ batɛ ba no nyame sɛ bata ho ti sɛ na afei didi ɔwɔ nti ɛbɛserɛ ɛbɛsɔ sɛ woyɛ sɔfo na sɔpɔto India ɛnyɛ bɔne ɛmpo nso ebie mi nti wobɛka wo so abɛkyerɛkyerɛ wo ne deɛ mepɛ sɛ Brazil fo ni mehwɛ bɔɔ na ɔmobɔ ne ade na ɔmo wate na ɔmɔ biribi na mpo biribi a ɔmobɔbɔ ne ade na ɔmo aka na yɛ dɛ nti no ɔyɛ fa nka bi sɛ ɔmo stadium ɛnyɛ mu ba deɛ meka sɛ mesɛ nyankopɔn sɛ ɔma ma ahoɔden a biribi a motumi abɛka Nyame inshallah so pa Joe Nyame inshallah pa also betimi aba dwumade so fry e be pick your live. Hello, good morning. Good morning. My dear Pacho into Pacho kasa etie o mentie wo ho wachire ho wadaroma. All right, I think say a man of can so give me another caller. Yeah, that's it. Offer, may I tell way? Yeah, Joshua. You didn't go into it. Offer, Mamun Timo, Yamia Dom, Yahoya, Yanko, Yajoso, Yanko. Yeah, that's it. And then I question, never go on in the side with you. More so, yeah. They look like you want to get me. Can't help you when you feel it. Maybe I have to go on and keep saying, but yeah, that's what make me see. So we say, oh, the move for everything. Then you have no, but my way is fast to be in. You have to know when you get free. Then when you get free, one thing, over to cookie, and shall on them. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Bye, offer. Me fa cause be to be na yenko. Hello, darling. Good morning. Good morning. Pacho into. Oh, so Adaroma yenko. You are going to go back to the friend prayer. Sorry. Pacho you go into. So for the affair, so the same case. So for program or young with the so far, I'm going to my boy. I'm going to Musana to 12. So for going to 12 o'clock. Dabi. Yes, so for Zoom of him, 12 o'clock. I was Zuna Sama. Last week, Zuna Sophona. Whoa! Yeah, that's it. Yeah, that's it. Hey, so for the Oko so much of o'clock, so by there, I don't so not fun. Hello, good morning. Hello, good morning. Oh, Mr. Mufra, yeah, Fako baby, Mufra, come on, and the media would or mood and no go home nakedness. To be found. I want to just book a generation. Yeah, cool. Yeah, got the child for an opinion. I didn't shine your money in a chef, or different near Bush and Jason Concomano. Goes to mine, Nana Aquasibo some pra and Jason Comano, and Jason Concoma. Now I feel so much as Antonio Police Commander Aquasiduku or correct tie. And Tinami Winshan and Duma Power by as Antimine. So one second. Yes, this is Bianchia. Emui. Somewhat. Yeah, you take your bill. Okay. That's it. You know, Papa, come to a place. Now, which I do pray. Mr. Yabona, which I was now called. This one was actually, yeah, because I'm in 222.
Nepesa, Ocha Asia, Papa. Nyame esho bibia adapen chance no ko enkoma Mr. Yeboa and afid e chapa ya na etiase di chance na no bi say ko Mr. Yeboa de bia mo cha no Mr. Yeboa yesi 7 peduasa menka de ne ntwa so maposo ye chiao nyame enye okese na matches J fashions ora kwa me asamo nyame enye okese onye wakoma so ade nyina enfama wo ene maka say this week I think I'm worrying me pese me am share mental de kakra sana me no makadem nti wada roma mame am share me no ma I don't know page when yakosro as the PS ekoma ya boafo nyina eye odifo na eboa Edison was center for and a Dr. Dawood so no ye better na see bebre Dr. Amagana yes Dr. Fachame ye chia pa meba ho nyame enye okese se so waba bedom ekui na waba be so yasena mi chia Dr. Kennedy oso ajuman ono na other time hebala no papa nyame enye okese na papa kwekubo fo so me chia as that enkomo bibia some darkus me director one ye madi nyina me CEO ono ye executive producer Queen AJ Hips part of the team could be Frank me camera law any oge me MCR na afi no ochinozo and so me director I don't be me all time baba da bia me ka se ye wo ahaban ene ye wo ahaban ye nyina ye nim se efre bibi enhaban mfaso be na wo so ye nim so mfaso nti ye mu bebere dogu ye mu bebere bo na duro se wo hye ase ahaban gyan mfiche wo nim ne ye de ye ba tra ne se